Добар ден во Македонија за Ивица Костелич, повеќекратен освојувач на олимписки медали, победник во светскиот куп во скијање, неколку кристални глобуси, 26 победи, 4 пати втор на олимписките игри. Доаѓате во Македонија после колку време? Dolazim u Makedoniju prvi put nakon 1997. Dakle 27 godina. Tu sam nastupao tada kao 17-godišnjak na šarplaninskom kupu. Има од тада, значи 27 година, дали сте други скијачки центра посетили у Македонија? Дали сте ги посетили другите скијачки центри во Македонија? Ne, nisam nikada. Bio sam samo na šarplanini kada smo se utrkivali i to mi je ostalo stvarno jako lijepo i uspomeni. Sjećam se da je utrka bila jako posjećena, bilo je jako puno navijača i došla je vrlo dobra slovenska reprezentacija, mislim da je Gregor Grilce osvojio zlato tada, ja sam bio drugi, ali najljepše mi je bilo to što smo imali takvu podršku od navijača i ja sam se evo kao 17-godišnjak tada osjećao kao da vozim svjetski kup. Колку што јас дознав, вашите први искуства во скијањето се направени токму во Македонија. Прв пат сте застанале на ски во близината на Битола. Дали се сеќавате на тоа искуство? Da, ja se toga naravno ne sjećam, ja sam imao samo 3 godine, ali poslije su mi roditelji pričali da sam prvi put stao na skije na jednom malom brijegu kod Bitole koji se zove Tumbe Cafe. Evo, tamo sam ja prvi put stao na skije, tako da imam ipak nekakve povezanosti sa Makedonijom i moja priča ima veze sa Makedonijom i prvo zapravo pravo skijanje sam doživio na Pelisteru. За да бидеме до крај коректни за гледачите, вашиот татко во тоа време беше тренер во ракометниот клуб Пелистер. И вашата мајка исто така ракометарка. Дали денеска кога повторно би бирале, повторно би му дале предност на скијањето пред ракометот или можеби на некои нови ваши љубови како што се стрелаштвото и едриличарството? Pa prije svega skijanje, naravno. Za mene je osobno skijanje najljepši sport na svijetu i biti skijaš je apsolutna privilegija. Tako da skijanje biram prije svega. Danas imam neke druge hobije, skijanje možda doživljavam na neki drugi način. Volim jako freeride, volim turno skijanje, volim skijanje na velikim planinama, ali u svakom slučaju skijanje je moj prvi izbor. Како се гледате себе денеска? Дали сте пензионер или се уште имате поинакво име за главната улога во вашиот живот? Ja sam sportski penzioner, ali nisam penzioner, daleko od toga. I dalje se aktivno bavim sa sportom, poluprofesionalno se bavim sa jedrenjem, jedrim na oceanu i može se reći da je to neki novi sportski život. Ali bavim se vrlo rado i sa skijanjem, kao što sam rekao, također snimam filmove, prije svega skijaške filmove i to je nešto u čemu nalazim zadovoljstvo sada u ovoj skijaškoj penziji. Од прилика не може да се избегне да се зборува за скијањето без да се спомне и Јаница Костелич, вашата сестра. Она се обиде и како државен службеник во политиката. Дали и вие може би се гледате во иднина во политика? Ne. Ona zapravo isto nije bila političarka, ona je kao nepolitična osoba bila voditelj našeg ureda za sport u Hrvatskoj, ali mene politika apsolutno ne zanima i nemam nikakve ambicije baviti se s politikom. Дури ни кога би требало да им помогнете на помладите спортисти преку некои, да речам, пренесување на искуства? Da, ja inače još uvijek sam involviran u radu sa mlađim skijašima, iako to nisu baš mlađi skijaši. Od kada sam se povukao iz natjecanja, radio sam sa skijašima u hrvatskoj reprezentaciji, onim dečkima koji voze svjetski kup, Filip Zupčić, Istog Rodeš, braće kolega. Od 2021. sam prešao u žensku reprezentaciju i u ženskoj reprezentaciji radim sa Zrinkom Ljutić. Tako da i tu na neki način probam pomagati i čak mogu reći da osobno
imam veliko zadovoljstvo jer to su sve djeca, odnosno sada odrasli ljudi, vrhunski natjecatelji koji su nekad išli mojim tragovima. Кое е вашето мислење за популарноста на спортовите денеска и каде е скијањето тука наспроти останатите адреналински спортови како што е тоа, например, Формула 1, мотоциклистичките трки? Pa skijanje je isto adrenalinski sport, ali skijanje je jako puno izgubilo od nekakve karizme koju je imalo prije 30-40 godina i više i koje je zapravo etabliralo kao nekakav vrhunski svjetski sport. Skijanje danas pomalo živi na toj staroj slavi i nažalost, po mojem mišljenju, vođenje skijanja od strane FISE nije dobro i taj sport već dosta dugo vremena ne ide u dobrom smjeru. Ono će uvijek biti jako popularno u zemljama koje su vezane za snijeg i planine, ali nažalost sport je danas otišao jako globalno, jako se raširio i dok su drugi sportovi uspjeli se proširiti i povećati utjecaj na globalno tržište, skijanje je ostao nažalost sport koji je vezan za uski krug zemalja i na neki način te zemlje i dalje štite taj svoj položaj unutar skijaškog sporta. Tako da ima tu puno, to je tema, dugačka tema koju možemo puno raspravljati, ali skijanje se nije pomaknulo prema napred, a mnogi drugi sportovi jesu. Ви ги честитам празниците, ви ја честитам новата година и ви посакувам многу успеси понатаму. Hvala vama, drago mi je. Svim Makedoncima želim ugodne blagdane, sretnu novu godinu i sretan Božić.